Alright, ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama umfanelo uPhenyo Ibheshu ngingowakwaDzanibe Isibongo. Kulolu hlelo uma ngabe sithi ke siPhenyo Ibheshu kuleli viki ke ake sibheke udaba oluthinta owesifazane ogama lakhe uConfidence. Uyakhala lapha uthi ke waba ke nesimo sokuthi agcine ke ifoni yakhe ingasekho ezandleni zakhe nangezathu ke ayichazayo. Kodwa ke uthi njengamanje kunowesifazane ogama lakhe ke uPhiwo obonakala ke njengomuntu olokezama ukuxhumana naye kodwa akafuni ukuyibuyisa ifoni umuntu nje ofuna nje ipassword icala ke selivuliwe emaphoyiseni. uConfidence uthi ke ucela abantu abangase ke bebe nolwazi ukuthi angatholakala kanjani uPhiwo lona esizomveza esithombeni bakwazi ukumlekelela. Ake siqale ke sikhulumisane naye ke uConfidence ngalolu daba. Dumelang setjhaba sa Thembisa le bua le Confidence Machata ke tlile mo ka mabapi ya go latlhegela ke phone ya iPhone 14 Pro Max mo ke ka kry-a gore phone ya ka mo e latlhetseng teng motho a mfounela a mpotsa gore Confidence ke kry-ile phone like o checkile di emergency calls tsaka a founela batho ba ka a ba botsa gore ke nyakana le mongwe wa phone ke kry-ile phone but motho o ne re ya isa taba ko pele a bolabula gore yena a ka se nne phone ya ka o nyaka ke mo fe password ka re ko yena a re kopane go ba re kry-a this password ko go bolela password ya ka pele ga ka a re yena no you won't give me meaning I'm not serious ka ba ka fitlhelela mo ke tlang mo ke tlo nyaka thuso. Yes, ke na le tsona le dinepe tsa teng. True call ya hae e re Kumopi but ke bile ka find out batho ba bangwe ba try go nthusa le bona ba mo kraya ko Facebook lebitso la ke Phiwo H Mshongwe MXEGO Phiwo ke ya gae ko Facebook and then ya ko TikTok ke hanyani ke Phiwo M99 sinepe sa hae ke sikraile ko phone number ya amfonetseng ka yona ko WhatsApp ko lepodisa le ale ko true calling ko di emergency calls tsaka o le phone and then na le phonela ke lona la rio this person o bonagala nka a sa tshepegala a re go ka one re dire fast re tse this screenshot ka go sane maybe re ta re thusha cause umfonetse ka number ya hae straight and then ke mo ke kraileng that true call ya Kumopi le picture ya hae and then tse dingwe di pictures tse ke na go le tsona ke di kraile ko batho ba ne se ke thoma go mo researcha ko Facebook and TikTok ke rata go thushega gore also ke mo kreye ke khone go tseba gore phone ya ka o ikraile kae jwang cause nna ke tseba phone ke na le yona ko ntlong but ne ke tsoga ke kra ke sa sana phone ke nyaka ntlhalosetse gore yena phone ya ka o ikraile jwang and even Lena mo alingteng if he can show this profile like this video atsibe gore nna if nkare yena he was willing gore anthush why asasa tshwara di calls tsaka why le gona anya ka password ya phone ya ka ke se yona cause a phegelela lentsula gore nna this phone is not mine kare if it's not mine why riska ya ratlhakana police station and then re ke bule case o bone mo ke dulang gore ka go san if there is something e tla diragalang go khone gore ke be involved I don't know ka re and ntongwe no gore iPhone ya ka di emergency call tsewe di re ka batho ba ka go fela o ba bontsang profile ya ngwanaka o ba bontsang le dilo ka go fela why uri aya ka se why batho ba ka go fela ba re ke phone ya ka cause a phonela motho mo yuano o phonele mmabatho a phonela ali commander the rest the emergency call tsaka o contactanile le bona ba mo tlhalosetsa still that 14 Pro Max ke ya Confidence cause ntongwe ne like ke latlhegetswe ka ba ka mo offera and then ne ke mo offera ka ra le cold drink outswaka I can give you even le 5,000 ke mamputisitseng are when ka re even today are oh okay ka give me the location are I won't give you the location ne tshwantse itaba e pele o bulela ka ditaba tsa password are if you are serious give me your password of your phone meaning like e bonagalang ka re yena a go sala ditaba tsa gore ke utlompha phone ya ka ke le unkile phone newa gore like nka re dira gore o inkile phone in a purpose way wa itseba ntwe a inyaka go mola phone cause mo nka re a nyoko nthusa a tlo ba kopanne le nna ka bula phone ka moleboga mo ke molebogang gona a tswa ko nna le ne ke tswile ko yena cause I don't know her.
Njengethembisa online njengalokhu ke sinayo inamba kaPhiwo sizamile ke amahlandla amaningi sizama ke ukuxhumana naye ukuthi ke naye akwazi ukuthi aphendulele kulolu daba kodwa ke kunhlanga zimuka nomoya njengalokhu ke nocingo lungabanjwa kanti nemlayezo ingaphendulwa. Udaba ke lolu oluqhubekayo kwazise ke udaba olusemaphoyiseni. Uhlelo Siphenye iBheshu, Thembisa online igama umfanelo. Phenye iBheshu ngingowakwaDzanibe Isibongo.